kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman? Wih, ada di sawah ya teman-teman. Wah, kita berburu mainan aja ya teman-teman. Kita berburu mainan yuk. Wih, apa itu? Pop It SpongeBob teman-teman. Wih, Pop It SpongeBob. Keren teman-teman. Lihat. Wih, Pop It SpongeBob. Oh no. Wah, keren. Pop It-nya ada di dekat sawah teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk. Kita cari. Wih, kambing teman-teman. Ada kambing. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya teman-teman? Wih, boneka boba teman-teman. Lihat, boneka boba. Wah, boneka boba teman-teman. Wih, keren deh teman-teman nih. Keren. Kita cari lagi teman-teman. Gimana ya teman-teman ya? Gimana ya teman-teman? Wah. Wih, boneka Pikachu teman-teman. Wah, keren nih boneka Pikachu. Wih. Wow, lucu boneka Pikachu. Kita cari lagi teman-teman. Cari lagi yuk. Wih, ada ikan teman-teman. Ada ikan Nemo. Wih, ikan, kau sedang apa di sini? Wah, ikan Nemo. Keren teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di sawah ada apa lagi nih ya mainannya ya? Di sawah ada apa lagi ya mainannya ya? Wih, wih, kaktus joget teman-teman. Wah, ada kaktus joget, ada 2 teman-teman. Lihat, wah, kaktus jogetnya ada 2. Wih, mantap, ada kaktus joget di pinggir sawah. Keren. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari. Wih, ada topeng ondel-ondel sama ondel-ondel mini. Wih, topeng ondel-ondel teman-teman. Lihat. Wah, serem sekali. Wih, mantep tapi ya teman-teman ya. Wih, topeng ondel-ondel sama ondel-ondel mini. Wah, keren teman-teman. Ondel-ondel mini. Ya, banyak teman-teman mainannya. Oke teman-teman, udah dulu ya video kali ini. Dah.